Bu evvela Alaska ağata ulağan seyirdi. Manna Fyodor Kuzmich kırar dağıttan ağatın kıtta baktık andılağı çile. Manna köyüngü hastı kuska ne manna hetan ölbak kuhu kahezler biteri. Kuhumu oynuyor eder hütta bayanayda mutlu tabi. Kuhu kuhu bilemezler ölbak ölleri. Сағаттан бастықы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов сырдык керегер ананар. Bu Tumuska ol tudda gösterdi. Bütünde hetan bultulları. Lakan tudda var etemin kıran dakbitte körüledim. Kuhuma onlar eder ve etetten tuğaktan keler buldu. Çaktan sıngalaktan manna. Landığa keler eter. Onna uvalatlara oldu. Nahar, cevir. Büyütür kuhumustar kelerler var. Onlar tüyeder. Bu gıta zoru pahalar. Ayağlan ittiler. Onluğuna multullar. Ana turanca andını gelen tüstane olarak savakka varata kovulasa. Zoru pahalan bir de toz abi. Onluğu tiyalağın ota süyelerin ayak iyi var. Eğer ki otocan bastıkı toğut için kıcağastara tallardı. Ondan o hatgini varasın anandı da hatta o süeder ekreter. Düğünen ekreter. Bultur ba. Ötüyor. Ondan kini o dağıttan o dönün batıyadan uaydaran ağatın batıyadan sağlanan. Ha mecette tuğka. Sestas bu. Uolgo ubaydarıttan kören öğrenip. Tastım bolluğun, bilgi türabit ubaydarım bolluğun. Petr Vasilyevich bollağına kimden Geroyttan 16 halaga kehe ulakan kehe bolla. Men ağam bollağına Popov Petr Konanovich 9 sılaga. Ana Popov Ignatiy Nazarevich 11 halaga. Onda kehe çoğas ubaydarın premier deriger kehe öğrenip bol. Kendine kayda bultullar, kendiler kayda öğrenenler kolora Ignatiy Nazarevich yörekta kehe bolan Fyodor Kuzmich Popov me yörek katat behan 5 kılaha biteren. Tuğqa ağır balağanğa elbaq kehini ağırga öğreten. Eti 1939 sıllarga. Тыгынча 936 сыллааққа сөйдер төрөппүттірігірі қанырыға ыллараннар. 5 кылаһы веренен баран осколатын тоқтотарга көһеллен қолкос кытаана құлетігер әрілен бар бұда. Ол сылжан үсейдақ ликбес ұжытылын курсын бітерен баран, улахан жонумуннян ағарға сұр еркі веретен сағала бұда. Куран сыллар сағалынан әрдақтарына 19 састақ сөйдер Попову Октябрь хылкосихинен үлелир сыңа халақ бригадатын салаячытынан анабыттара. Эдер бригадир оттомно хлоп курдук жахылларын жон серге ылынан уупсы үлеға хамнаска көқтөқтүк турыналлара. Бригадирдері күргөмне ғулаға тәңне сылжарыттан астыналлара. Келин тойон да болу кескілді ағытчаттен сәмәр күріктерігер имленеллері. Bu göster haylık. Bulurgu ata atı tiritedi.
Kasiyetten haylık olan turbutun beybilbek olak. Herige öğretili vanna ola damantan atarılı bittere herige. Bu beyte olur bu hayırlıgar kalan turar bulladı. Bu anarda seriye var bit. Doktorum bir kölüne 3 attıra bulladı. 11 kişi var. Bir sayılıktan. Ondan hebeske söz görüyor var. Bana 100 koşu hizmetellah. Ana turan Pop Apollon Yegorovich Pollana Japonya şerite hacı bu tekin köydüğün sılah var. Kul sus var canna. Bana boy tüylerini hizmetellah. Dindak payesketin ürekka onu solağın sol bara. Hümaktan ergönne kalılı Alleye holu canna. Ondan eli hica payeskene tupput. Ondan o payeske alanmaran takan o Apollon Yegorovic'ten olayın ola. Bu hergeleri turuaran var bitti. Birge barıqtaki hetim kette köşetalar onlar. Tohtevter bihi bu ügüspüt şerige barar bıtıgar kergene oğuta uruta hocamut. Ondan onan şergete turur rokayan kim kelbit şeritten ergellen kelbit göre hıcciye baranlar tit killerenler soltan çogos kaçtan tura herge şerge tururallar. Tabii çustuy dağda oğlu kim bilir onu bildiğin kalan ki doktorun direvdi oldu. Ergili öppinden arada kayavdı oldu. Onunla hergetin tururan var bittirede bu herige vardı bitti. Тыгынча 939 сыллах переписка дөрөрүнөн саха сергер опсая 414 тыгынча киһи олорбут. Сери сылларын устата уанага сулустан колбон 612 тыгынча 509 киһи кыйы туһугар кыргыһы барбыттар. Ол быһыгар 400 уанагас жактараймах. Сөйдері кыттатаңга тыгынча 942 сыл түмүгүнен хүрбе бир тыгынча саха серин олохтоого уаттаах сериге ыңырыллан барбыда. Atın Orion olattan kıta köşettakka bile kendileri beylen seriye var bu canları köşenlerden bu vakittan elbe haka muhunda dağını haka tuğunan mastaddıhan tustan kacıktahan barallar şöder kippe havuz hakatan ortanı dünya vaktak olat ediller o bu vakka ayanlılarga kelbek bolan amastatan bastıkada hırlarga kelinde hırlarga kiniga horyallarından Poyok bu cahıda. Kim küçtak onlar diye kurduk. Batıralar beylerin onların coroyu innilere ruktan netiyenen attan olanlara bit. Ол курдук сөйдер жокускайттан Молотов коракка, белиңитинен Перим коракка дери ухунайына 1942 сыл балаганы егер түмүктенер. Тыл ветераны Евдокия Жиркова онна көтөтө Семен Алексеевич Сергучев акталларынан сөйдер жонуга сергетегер сотору сорук суру еребит. Жа белигин бәйгытты истергит курдук. Өстәк кахаңнытагар да алжатылаактык онна карса соқтык кирсер. Дойду улахан кутталга олорор. Эги мен туспунан курутун санамаң. Бу алжаркайдаак сериге минере болбатак. Мөлүйөнүнен агыллар арас бәйләк жоннор бааллар. Бары бараллар даганы, өлөллөр даганы. Онан мен даганы туох оңохуу götөрөбүппүн үйдө. Ол ону толором. Саллат Федор Попов суруктарыгар дойдутун актара таптала жонун сергетин тухугар долгуяра кыйыга эреле барыта бара. Ага десеритин кыттылага албан ат орден 100 степен кавалера мына корсон химеталлах. Попов Петр Павлович Хурьян халлар бит. Султан оддук байында юракка юраппит. Сери севигер барытыгар телефонга, связька барытыгар юраппит болуктактар. Ден сасабалгааны хурибут. Федор Кузьмич метехик суруга атыдайна госкүнүгөр хаңа байында таңас кататтылар. Мына саатап бердилер. Bir nedele hinen seriye gıtallara bolu gen bıratıgar Apollon Yegorovska
ыппыт балтара айдах күстах юрага баянда юрага астым. Манна атыджагайын ортотун жеке серилер часка ыталдары боло ден бүтөк суруга. 1904 жыл 2 саңаргар Федор Кузьмич Попов Котогулуарга Украинаны басқалур кен фронт 6-1 армиятын ағоғын 1 стрелковый дивизиятын 406 стрелковый ротатын стрелогынан көжір өстеғі самнары уаттақ серетігер келсетін сағалыр. Бейгі сөйдер бет ротата Котогулуарга Украина Любиш дендеремнетін өстеқтен басқалат Днепр өріс елін өттінәғы үртелігер кәлін тұрыммыттара. Кенелерін нелерігер Днепр өрүһү туоран Белоруссия серигер үктенер сыл соруп турбута. Ага дойду улус серитигер Днепр өрүс хамай кан токтуулаак кыргыһы быһытынан история биллер. Кинека 2-түттен 4 миллион таттакка ки кыттыбыта. Фронт Смоленском коротта хагаланан Азовский морадылы тияр, ол иккадда 200 километр. Ол онтон 700 бейнегер 5 фронт. Федор Кузьмич Попов сердеспет фронта кин фронт диен аттанар. Балағанайын 2 күнігер саңа әбейік пополнение кәлі жебіттер. Күн айы 10 километрі март бұрысты оңыран Днепр өріштекі баралылар. Хаты. Ол баран истақтарына бомбалахан болбутугар полкаттан мончаки өллөген донесения онна кире хаджар. Уже ол онта хагалан кене уже сери аржаккайын уже билан кирен бар. Кин фурон командующая Константин Константинович Рокоссовский. Кене командатынан серилехеллерин солдаттар бары хабилүллер бит. Кенегилерге бартыган инне янакталлар. Кене бир шөйен кат бидди халлаты карыстыркына өлүк наха элбәбәтин тухугар. Балагынайын 9 күнүгөр главный командующий Сталин илибаттаханнах биркәс таккар. Ол биркәе бары роталарга, дуаттарга, отделенияларга, полкаларга кат бидди солдатка тиеркына билихиннәрәгәттен. Директива Ставки Верховного Главнокомандования номер 30187 от 9 сентября 1943 года о предоставлении к наградам за форсирование крупных водных преград в ходе наступательных операций. За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, названных выше командиров соединений и частей, представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. Гитлер мандыктен этен турар бит. Нюччалар Днепр тура тактарына Днепр төптөрүш туга жет. Ол онну кудук эреллага бит ол. Бейге разведчиктер бут бөлөктөрү түйүн өстөк отунанынан Гулушестер evine tuhayытынан Днепр өрүһү туруллар онна кистелең чинчии үлетини ыдаллар. Ол кемге дивизия частары онна санитарный батальон өрүһү турурга аналлах оңочолору болоттар белемнейлер. Биркәс оттан хасырда эдде тураханга жеңкелер. Каллахындыта ону кат завод отделения айттан те биди килики хиныталлар. Күргөбенен тактан аттан бараларын онна сарады кайылар. Оны боллана рота туактарын туваттарынан Арахстан батальонунан аркында команда донесения сурьялларынан ол бастакы батальон туруктакты. Биркәскә җананны урулла ди. Бу бастакы батальон манны катерезәккә турукта. Бары туры хатылда кана манны кенләр киһине карыстаннар манны биддиләрне талда. Манны күргәмнә дуодынан отделение ипаклакты. Алтынны үй иккистүүнө туулута сөйдердәг роталары Гулушест янаттах дәребинанынан Днепр өрүһү турурга берекәсылаллар. Өстөктөр бери күрдүттен таңнары көрәхтер буланнар артиллерия миномет отунан уякая соох күстәк сери отунан анняллар. Каннах тораһын кемегер өрүһү турурга анаммыттыриллер үксүлләре кәриетә коркалламмыттара тухаларыттан тахсыбыттар. Саллаттар кем хайдах өрүһү турурунан булча бомба ыйылыр этиңне агардагар түбәһәннәр аңардары кәриетә былгайка булчаталлар.
Onu ol diebekке biһиги саллааттарбыт қарыс тәсерикәннелеринен чугуйбакка, ура қағыларын тоқтоппакка, лодкаларын үрдүттен ытыалаха өлөр-өлүү быыһынан қара күйістерінен уңургу берекке тақсаллар. Сүрбәккері хастақса қайдаркан олчана биһиги сөйдербит. Эме қарса қабыра соқсанатын киллерин өлөрттен чағыйбакка, уга ыстанан кириат қарбабытынан барар өрүһү бир бастагыннан туурur. Олығы уяна қатана билдер бұхарылақты искәметірен кәлбетігер, өстіақтарын шиетігер мүтчі көтін кириат автоматынан ытылан онына илиннен қабыр қапсығыға, өстіақ хүрбөйі сәпіссерін саллатын соғыдықту күдейер, өстіақтан или білім өтін бұл жанылан қотойду қорсын бұхына оңырыр. Ол күрдік бәйтін ротата өріхі туран әрерін көрәд. Қардары кемен кирен ехер өстіаққа утары уоты ахын, ротатын саллаттыры өрі суңа кытылығар туруларығар тыын кығы берер. Уңору туран бараңын ол икис эшелоньян аттылар. Бастакы таранси, икис таранси ол кәдігі манны себәс тоқ. Просто манны жон туран баран атакалан кәлер. Ол оны ол бастакы таққыға манды. Атырыдыққа тағастын отделение хатар бола, отделениені бартын кыттаққына әрән бәйін тыына ондар бола. Көрбі кейін батын өлерін ектақ. Олата кені сығыла бір дұботы батын кыргыр. Тоя шүдбеш кейін өлі біте жәнне олақ чоққа құрылар. Олата бір дұботы кені бартын қоңыр. Алтынны ый үхіс күнін ұстатығар өстіқтір артиллерия онна авиация көмәтінен 9 түгіл кемен кейрәхіне оңырылдар. Еңір сәнелі ғастар әт сүрәқті қалайер жолана бола тұрар ұйқай кемегер. Бейгі сөйдір бет өй ұлан, бұйыс бұлан, ротадың өстіқтір түгірген әрелерін таба көріқсон, өстіқ кемен кейрәне әрпе қодатын фланғадығар сахан кейрер, онна бәрт түргенлік уота ағар позициядан олардан. Автоматынан онна өстіқтен бұл жаныл бұтелі білім өтінен ұтары әр өстіқ, бейончаға чуға ғыр саллатын онна әпіссерін кыдыйыр. Төттірі чугырутар. Өстіққа улақан қорымнен ұтахарар. Тына қалбыт көрбит өрөжөнүгөр тол геройствону төһөрбү булактаат. Мани тына онтон уже өлөн қалбыт болундан эн ол төһөдө сүстеген өлү булакан эң нақпа бол. Бен жонун таккалдаргар бу командир взвода, командир рота таккан караганан көрдөгөнө эңин биддере награна илисөр. Жайты күрдік Днепр өрігі тұрыр сәрі бір бұхарылақ келбейді, честәқті қылылар. Федор Кузьмич Попов солус палабыт чағын командира полковник Рыбченко 1904 сыл 6-5 күнігер манны кес қоғаннақ үрдігі салалтатығар дақаладын өйті әрер. Немес талыбыр жыттарын ұтары бейгі частар бұд кемен керер сәрилергер ордық Днепр өрігі тұрағыңа Табарыс Попов бәйтін әрдәқ, жұлурдақ онына қарсы соқ сәрихет бұхытынан көрдірді. Табарыс Попов самай үрдігі правительственной награданы Советский Союз героя атын ыларыгар сөптәқ. Днепр өрігі тұрағыңа барыта 16 бір қоны хәбет ұқаға таққар. Ол таққы бұтығар 2-339 кеге хәбескі хүйіз жеройын үрдіг атын хөгер. Полк командиры Рыбченко сурыбыт наградаға төхербіт лихим баянны командование салаятчылары сонно тута тоқта сар бағалағына соқ бігер гәппеттері Федор Кузьмич Попов кыйын уғансыға оңырбыт қорсын бұғыдын сүнкен сол талағын ураты улақанын туғылыр. Днепр өрігі торағыңа онна ылылыбыт сирикәңі тәхіңе сүрбі офицер онна саллат герой үрдігатын ұлбыттара. Олыртының ардас 16-та бейгі сөйдер біт сұлыс палабыт 406 әттестіріл ковай ротатын саллаттар әтілер. Кенлер бастығындан Днепр торабыттара, өсті қотын бәйлергер бастығындан ұлымыттара, кыргығы самай бұхарылақ кемегер иннекі кірбіге сылдыбыттара. Днепр торағын кәнеттен Федор Попов өссі қаста қонық сәрилеспеді. Ол кыргығылардан бір дәстергер 6-10 күнігер өсті құлжада қорсын бойын тыының бұспыда. Ол туғынан сәрі кәнеттен Глушис деревіне лоқтауға Ульяна Львовна Сидоренко кәлбет делегацияларға кәпсиреністен. Батара лоқтауға герой чуға саймаға Михаил Егорович Попов тие ғыджан істібет. Әмәқсін кенеға герой Попов қайдақ өлбетін туғынан кәпсәбет. Днепр туаран қапсығы сағаламытығар мен талақ бұғығар саған сыппытым. Анырықтақ кыргығы кемегер көрдіқ біне бір қарабаттақтақ, қаптаға серейдәқ. Оғының уақта ғымық кейді сәрейлі әрін көрбітім.
Kenil bihiren turan kuttanarı bilbekke qassı hoğuq suhan sihiktihere öbber bu bardı qadanan qalbıdı. Oğuce, kihi de küste, qorsun, bıhıyt da boğalara bittiyen soğun oqtay görbüdüm. Qanna kaliyaqpın barıqpın bilbekke sahan olurun kördöqpüne. Bili salladım talaqanara öttüne otumulga diyanı dığılhan tumanna dağan sılcar ebet attıgar nemes sallattары böğüdün oqtur bu dedi. İtiyenne bulcadı büppüde du, qayttağı büte du. Baraqsanım talaq bığına nıra sirke taqsan sürbüde ol ihen bitti oqtan tüspüde. Qamsağat bol bu da. 4 milyon 200'ten Kırgız populaktanına 2 milyon 600 üye. Hebeske hallat. Ol ondan ağız süsü katığınca ki itinne dünya perörüs kıtıklar kallar. Daraba günde var ya. Etenge sıljabın. Manna ki atakatan tağıstağına tağıstım jire bolu. Seri jen olu suastağı bit. Meni yiğe elbaqta suruybutum da qarda tutalikpin. Var ya. Men egen olus taptığın. Onu en bil onu öydör. Kimi de uğrabada qosmanan en hakkın urubun. Omnuma güt. Fyodor Kuzmich Popov söbülügür büt kıyıgar varı şergin ağsırı büt bu bilini soruga. Qamayoğu hinkini ortodoyduttan bar büta bir sıl bu bütün erekenine. Tığınca 904 sıllıqqa tuttarıllar. Герой Попов ията Парасковья Константиновна Попова тыгынча 904 сыллаққа ымыйгар атчык суд Куран кемтен дұрубия тулаханны кайкыран, уолун эре иннигер сәбіргектен боолуқтан турабыда. Кенигер ханны кылжыда хыттар бүтәхектігіні быстырдылы қас қалқан аны тыхатаған айы, ким кирдеден уолун сөйдері әрінеке тәхасыдан сырдықтығына быстыбыда. Уола әргіллен кәлен кейі сөйдерді болу дейбітерелін бәйдің кітті илже барбыда. Fyodor Kuzmich Popov тыгынча 904 сыл 6 ый 10 күнігер Гомельская область Клушец селене тегер көмілі біді. Кенеға тыгынча 904 сыл 90 ый 15 күнігер үрдікі себет президиумыны яғынан Себейский союз героyына ата еңерелі біді. Келін геройын оғын Крымтатын Белорусской Советская Социалистическая Республика Лоевской районун Деражичи деревне тегер 11 герой үрдүк атын сөппүт өрөллөр көмүллө хатар братскай могилаларгар көһөр бүттере. Отагытта бу бир белетерәһеннән белетивинти улусул жахалтата Николай Прокопович, Павел Данилович бастың өрәктә спортка, өрәккә чулу оғлары бу Белоруссия баран кәрелләр. Тон олықтан жахылталар оғылырға тон көмәма болабыт проестергар. Хүлдән шөй байды дейбіт. Қолымның лұқам күйімізден кәрін хүлдән тон тоқ тек қойбі. Қағана тардан болу дәлбіт атым дейіз. Тұтығынақ бұл әрі бар бұд. Бей қолу манна ощущение оқ бұл әрі бар бұд сирейінден. Просто әрі бар бұд. Сире оннотон братская могила olan takımlı kömürler de olarak avratatın değil. Ama bugün tayımıdır. Ne bir yanına makaraça tayım yaptı bunu. Ama bu tayın kanına durur. Bu durur değil. Bu varda tuğakların öbürlerin bulunur. Varda bir kantan, bir canlı aktar bulunur. Hürak bitiyor böyle bitiyor iddia etti tayımdan. Kanlılarının ben ulatın, oğlunun, oğulları götürdün, emeğimanına gelin, küysülün. Bu küysüler en öbürgelerin döndüler. Manta kalenin uçun putuk kalen kuyuska kördüher amalahan bullakana dayan kalen kameraya. Yürüle gere göy gün
Sulunun kıynakın teniden Borgukun bihe halara tu